Tuh dayah kiban. Be ya komentar dayah le kameng ya hantom pernah hijau dayah. Piau kepoh dayah gabu hanam putapu api. Nyolong hana ku bela tak salah, yang salah. Yang maksuji putra itanyo urang ci bu mengerti. Watewa ni dayah ilapor berita bagi tayo. Ipegah bagi tayo. Be langsung tak cok sikap. Sang anu tayo ci pengantor buai lah. Hai. Saleh raya, miakan saleh bokrang. Yang salah tetap salah, yang butoi tetap butoi. Maksudnya menau mi bom pomeron. Drone nanu idaya, wate lapor le anu min, nyen be langsung ni dengar. Nyokan aju puyai pegah le anu. Han malim anu mi mutua, munyo han sip adab ketayo urang ci ke gure anu. Han malim. Maka drone yang kajiat ke urang ci, nyawa anu miat ya ubut anu drone mangat dituri drone jauh anu bak pendidikan agama. Jauh anu bak daya. Be yo jauh anu daya. Orangnya kana berita menau. Puat ya jauh anu udaya, terus udaya hipo. Nah nanti puat ayan puan airon. Terus udaya itu pot. Terus udaya dibuli, terus udaya anu getanya hipo. Hai mi mutua. Nah orang yang pegah menau. Puat ya jauh udaya, pegah kagak tak awak daya. Yang pancuri pi awak daya hendak pegah. Yang cuma pi awak daya. Yang mencewek pi awak daya. Yang jak bak rumah janda go pi awak daya. Nyolong jauh bak drone malam yo. Kon awak daya yang cuma. Tetapi awak cuma kai jauh daya. Mene pikir drone awak daya cuma kon. Putra cit awak cuma kabeh jauh daya hadum. Borokon ji pancuri noi kampung. Gebedo ki ajuk ji ke deh udaya. Wate wo beut i cuma. Sekolom ya beut i cua si bulan nambah lumo gop. Oh hiwo beut i cua dua boh lumo gop. Sogot cuma nambah lumo ngan dua boh lumo. Sini jawab tiga. Mutabau hanagot hai. Ki pancara le got dua boh lumo. Cuma nya hanagot. Peur nambah lumo, peur dua boh lumo. Man tho bro. So bro, cua dua boh lumo ngan cua nambah lumo so bro. Bro nambah lumo. So kalau mijak udaya si bulan nambah lumo kada awak tei woi daya haji si bulan dua boh lumo kan kagot bacut tu kan awak daya pancuri putra cit pancuri kai jak udaya ibarat awak daya mabuk awak daya imu judi awak daya ipiap bakong ipiap ganja ipiap sabai kon putra cit awak mabuk kayak dua udaya borokon so kalau mijak udaya si uro si malam dua boh bungkuh bakong ipim. Liah hijau daya dua bak tagai kang kaku rương macam tu. So kalau hijau daya rata rumah janda go pia hiji. Liah hijau daya taboh janda tagai kang kagot macam tu. Jadi kan awak daya bro nyo sakit hati ke otak ku dengar. Sebab ilung 2007 pun ikut aku sampai 2020 udah daya kiban. Be ya komentar dayah le kameng ya hantom pernah hijau dayah. Piau kepoh dayah gabu hanam putapu api. Depikiron huri dayah go tat dumpui le. Dayah nyan bengke. Hana istilah putamong mutogot Honda got lamengke hana istilah han. Hana urang liah blawa muto inopa banggo blawa. Honda Vario banggo blawa. Lihat ke belau pertama ngaju lah mengke ke kun lah kena pot lah sila na rumpung kan cin jawab tiga hana rumpung kan Honda Putra ci ke pertama lah mengke Super John Honda 70 Honda T jamun Honda nyan truk ke deh lah mengke ia kun leu rung pertama Honda bak bengke tat bangai bengke lam bengke Honda bro mandum nyau rung nyan pe ada gluwang kan bangai bengke lam bengke Honda bro kabeh ya pertama lam bengke budoh tungkulan dayah ge pegot wate ge mele ya hainoi rumah busorel ge me busorel mekratan lo truk bak tengku ge keun got le tengku gundang tan tapu tai tengku nyawa anek leung yang got ku leung yang bro ni cau ke tengku
Itungku pidat. Gue juga beo le tungku gue cutian. Lapor bak polisi. Gue cutian tawan. Tian gue cutian lapor. Awak dia gue juga beo. Mebak mai hantam kenang pau. Mebak dui hantam kenang pau. Nepi ke mangan tat bak purnoan mi dah. Long na ne mi 70 dah hitiro. Naya ne mi paleh la bah ngai to huntut. Yan ma beli. Pi to huntut la bah ngon. Na tro tingkahnya ne mi. Ku nhờ ruh long đột again. Ku plui. Nhờ long kon tengah ku pegah. Ku bela ta buto, ku bela ta salah kon. Yang salah tetap salah. Yang butoi tetap butoi. Maksudnya mana wami bom pomero ne. Dron ne na ne idaya. Wate lapor le ne min. Nyen be langsung ne dengar. Be muta dron ne bandit sayo. Khatat bandit. Muta long awak ternigle awak penyang au. Ja ju dayah tunjuk lam idong pimpinan laki tak pimpinan. Nepi ke mangan tat bak sombut. Ikut lew reungnya cukup balah hero ko. Menya lagi kan soyu pedang dayah. Balah balik soyu ajo anu ka. Hai ikut lew reung menya tak dia hana mangan sombut soyu pedang dayah. Makan dah balah soyu ajo anu ka keno. Nya rồi kan? Ipi ke mangan tat ba utiu tiet boh kreh ji cukup bahe bata sombut. Bio salah kai tu nak ma ke tayo. Bio salah kai tu nak ayah ke tayo. Nyolong hana ku bela tak salah. Yang salah. Yang maksudnya putra itanyo urang ci bu mengerti. Watewa ni idaya ilapor berita ba ke tayo. Ipegah ba ke tayo. Be langsung ta cok sikap. Sang tangan ni ke tayo ci pengantor buai lah. Hai. Saleh raya, miakon saleh bokrang. Ote pegalian ni, ma, tungku gecit gepoh long, ja ju kudeh, tu nak tungku bek lagi kan cara, kiban cit, truk kudeh tanyong, tungku, tinya long kai wo rumah, ia pegah, jih kenang poh, pernah masalah tungku idaya, gepegah le tungku, hana, anu drone, icu kolor gop icu kibang hang tempat tiga. Yang kolor yang na ba ada aja kabeh gadah mandung buat je man lung tanpa tiga oh nya mi yah jarang ke balik aja ke trap tiga tu berdua bumlung kop anu nya kan aju puyai pegah le anu han malem anu mi mutua munya han sep adab ke tayo urang ci ke gure anu han malem